Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 7 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu karere k'uburasirazuba by'umwihariko mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, aho ingwano zikomeje gufata indi ntera hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe kandi abazarendo bariye Karungu Uyimayimaya Kutumba yariye Karungu nyuma yuko William Yakutumba yatanze itegeko rikomeye ryuko nyuma y'ifatwa rya Ruvunge abazarendo bagomba gukora ibishoboka byose Uvira ntifatwe, ariko hagati aho M23 igeze mu birometero biri munsi ya 30 isatira igisagara cya Uvira. Burundi bwamaze kohereza abasirikare benshi barimo aba infantry ndetse n'abakoresha intwaro ziremereye za artillery. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara aho Ubirigi nabwo uvuga ko bugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo igisagara cya Uvira ntikigwe mu maboko ya M23. Zose nibikomeje kugenda biba mu gihe abasore ba Sultani Makenga nabo bambariye urugamba yewe bari kuvuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu ntibiraze kurangira muri ubwo buryo. Turababwira ko kandi Burundi bwamaze kwinjira mu mujinyo ukomeye. Ni munyemere duhamagara umunyamakuru wacu uri mu karere atubwire ibiri kugenda ndetse n'ibiri kugenda bigaragara ku mirongo imbere y'urugamba, tubwire uko bihagaze nyuma y'ifatwa rya Ruvunge FARDC ndetse na FARDC. Kuri ubu ngubu rero bakaba bakomeje kugenda bagerageza gukora ibijyanye na contre-offensive kugira ngo bisubize ibice bitandukanye. Imirwano reka bikomeje. Uyu no munsi wa gatandatu reka twakire Karemba Aimable mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo atubwire byinshi ko bikomeje kugenda biba. Bwana Karemba Aimable waramutse neza? Mwaramutse neza, muraho neza, murashimira Imana. Tumeze neza Bwana Karemba Aimable. Kugeza ubu byamaze kugaragara ko Ruvunge tayari tombe imirwano irakomeye. Wari umaze kumubutumwa urambira uti FDNB ikomeje gukora renfort ndetse ikakomeje kugenda itegura buryo bwo gukora contre offensive. Ni mugero batekereza ko urugamba rukomeye rubuze gukomera. Agezweho kugeza ubu naye Bwana Karemba Aimable. Uretse kuba imisozi ya Ruvungi, imisozi ya za Ruburure, imisozi yegereye za Kabumenge ndetse na za Kakamba, umutwe wa M23 ukomeje kugenda uyisatira. Yego. Ruhande rw'igisirikare cya FDN bari kubona yuko rero ibintu byakomeye cyane bishobora no kuza kuranga igice cya Uvira kivuyemo. Yego. Icyo nakubwira gihari uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, imisirikare bose bari hano za Kavimvira, abari barunze muri ino misozi yegereza Kawezi, abari barunze muri ino misozi yegereza Kiriba, abari bari mu misozi yegereza Runingo. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya FDNB, Yego. FARDC n'icyitwa abafatanyabikorwa barimo abacancuro. Yego. Bakomeje kuzanwa mu byerekezo byegereye hano hafi na Sanje ndetse na za Rungutu. Yego. Ibi kandi biri gukorwa nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa M23 bamaze kumenya yuko nyuma y'uko ibice bya Ruvungi n'iyo misozi yegereza Karubarika n'utundi duce za Katogota n'indi misozi itandukanye ivuyemo. Yego. Byararenga uruhande rw'igisirikare cya FDNB baravuga bati byanga bikunda noneho katubayeho ibice byose bitandukanye bigize imihanda ihuriyeho Uvira ndetse na Bukavu, umutwe wa M23 uraza kubikuramo. Bwana Karemba Aimable, hari abari kuvuga ko kugeza ubu ngubu FARDC ndetse na FDNB kuva muri ibi bice bya Ruvungi ari le prix stratégique cyase gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare bwateguwe. Ubundi mu byukuri ibi byagenze gute? Ni igiki cyabaye mu byukuri? Uratubwira ko ari ugutsindwa cyangwa ni mu rwego rwa gisirikare kugira ngo bongere babashe kwipanga ku mirongo imbere y'urugamba? Ibi byose
byose dushobora kubihurizamo hamwe ariko nanone ku gisike cya FARDC ntabwo dushobora gutanga amanota 100% yuko ibi babikoze ku bushake. Yego, kuko ku ruhande rw'uyu mutwe M23 twagiye tubona hari umuvuduko udasanzwe bagiye bakoresha mu kwatakira imisozi yegereye za Ruhurura za Ruhuri. yego, twagiye tubona FARDC ndetse na FDNB bongera kugerageza guhungisha ibikoresho byegereye hariya za Kabumenge bahungisha Kamba nyuma y'uko imisozi ya za Ruvunji ndetse kandi na bombardoma mu misozi myinshi itandukanye zagiye zicira ndetse kandi zanasatira ibice byo mu gihugu cy'u Burundi. yego, ibiti navuga yuko FARDC yabikoze ku bushake nkurikije uburyo situation ihagaze. Ibi nabyo kandi nshobora kuvuga yuko yabikoze ku bushake ukurikije uburyo ki bavuga bati wenda dushobora kurangara gatoya zizawaza rendo zikomeje kugenda zirasa vengerema. yego, ku mirongo y'embere ku rugamba zishobora kuba zadutsindisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. navuga yuko icyo cyatumye wenda FARDC ndetse kandi na FDNB bongera kugerageza gusa no bahungisha ibikoresho, ariko nubwo bahungisha ibikoresho nyuma y'uko twabonye ibikoresho twumva ibikoresho bimwe na bimwe biri guhungishwa gusheringa hakoreshejwe atirarizi biri kujyanwa bigura intege ku ruhande rwa FARDC nyuma y'uko FARDC yo aka kazi turi kuvugana ku mirongo y'embere ku rugamba ari intwaro cyane zirasa muri pozisiyo y'umutwe wa 23 icyitwa wazarendo zahakuwe. yego, ubu ikiganje ndetse kandi kiri gukorwa imbaraga zisa naho ziraguruwe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ku mirongo y'embere ku rugamba. Ibi kandi bikomeje kugenda biba nyuma ko n'ubundi uretse ino misozi ya za Ruvunji yafashwe Ruhurura ino misozi ya za Rubarika. ubu biranavuga ndetse kandi byemezwa hashingiwe ku mavideo n'amafoto dufite hano yuko uruhande rw'igice cy'umutwe wa 23 mu misozi ya Kamanyora no mu musho bakomeje gukorayo ibikoresho byinshi nabo bari kuzana hano za Rubarika na za Ruvunji. bikaba biri gukorwa uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikavuga yuko ubu ari cyo cyiciro cya gatatu navuga yuko gikurikiyeho nyuma y'imirwano ikomeye cyane yagiye igaragara ku isanganya ry'imihanda ihuza Uvira na Bukavu. ubu rero igikurikiyeho navuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Dembe, Kihande, imisozi yegereye Mushereza, iriya misozi ya za Remera hafi y'imihanda ihuriyemo n'umuhanda RP 1017 uva Uvira werekeza Bukavu. yego, igisirikare cya FDNB bongeye kugaragaza yuko bakomeje kudeployinga icyitwa ibitwaro byinshi kandi n'icyitwa abasirikare benshi bikanavuga yuko kandi noneho intwaro za navuga yuko ngari za kasamutwe bivuge mu Kinyarwanda gikunze gukoreshwa muri ino minsi. yego, nizo zikomeye kugenda mu byerekezo byegereye ibi bice umutwe w'intare Sarambwe zigaruriye. navuga yuko rero uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu hari imisaga y'abasirikare babo bakuye muri ya misozi yegereye umuhanda Uvira Bujumbura cyane cyane. bimwe mu bikoresho byakuwe Bujumbura bizamurwa ku muhanda hano za Kajaga ndetse n'ahitwa za Gatumba byerekeza za Kavimvira. bikavuga yuko abasirikare baza ari abazanye hano baje guca impaka ku mirongo y'embere ku rugamba kugira ngo bace intege uruhande rw'umutwe wa 23. nubwo bivuga yuko bigoranye cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe wamaze gufata imisozi strategique, ariko nongera kukumenyesha yuko ubu intambara ari bwo yatangira, nongera kukumenyesha yuko intambara ari bwo yajya yakomera cyane. kugeza ubu Bwana Karemba Aimable ku bijyanye n'aba ba special force, abahibu, abanakonda ndetse na bamwe mu ba engineers b'ababirigi wambwiye bamaze kugera mu bice bitandukanye byegereye Uvira, urambwira uti ahitwa Sebe ku rusengero rwa Sebeje Uvira bahageze, kuri Institut Umoja naho hamaze kugera abacanshuro ndetse urambwira uti hari kugaragara bo ruhu rwera benshi. byo bihagaze gute ku bijyanye n'ukuboko kw'amahanga muri imirwano ikomeje kugenda iba? ukuboko kw'amahanga navuga yuko gukomeje kugenda kugaragara kuko ngubu navuga yuko ndazi cyane biri kuvugwa ndetse kandi biri kumvikana cyane urugamba bidasubirwaho ruyobowe n'igihugu cy'Ubirigi.
yego ngira ngo nagenda numva n'amakuru y'uko uruhande rw'abacancuro b'abanyamerika yego muri Amerika amajyepfo, abanyargentine, Colombia, abanyamegizike baba plakta yego bivuga yuko aba bose nabo ngo bakomeje kugenda bazerwa ubungubu amahitamo ndetse kandi no kwizerwa gukomeye uruhande rw'igikarere cy'ububirigi cyane kiri gusapotinga FDNB FRDC aribo bari kuyobora urugamba bari kuti mu gihe byakomeye, mu gihe bafatanye Runingo, mu gihe bafatanye imisozi yegereza Kiriba, mu gihe bafatanye imisozi yakoze tayari uze kumenya yuko n'icyitwa Bujumbura cyafashwe. Ubu navuga yuko arizo mbaraga igisirikare cy'Urundi gikomeje kugenda kiyambaza cyane, n'imbaraga z'abirigizo zikomeje no kugenda zigaragara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. yego ibi kandi biri kugenda uko umunsi ugenda uzahaza undi ukurikije uburyo situwasiyo ihagaze. icyitwa uruhande rw'igisirikare cy'Ububiligi nicyo kintu cyizewe cyane mu bantu navuga yuko dushyira mu kitima cancuro hano ku mirongo imbere ku rugamba cyane. icyitwa Black Water navuga yuko ingufu zabo nk'uko amakuru akomeje guturuka ku mirongo imbere ku rugamba akomeje ndagaruka, ntabwo icyitwa Black Water cyizewe neza 100% ukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze, aho situwasiyo ikomeje kuba hatari sana. Karemba Aimable, kugeza ubu ntibikiri ibihuha, wamaze kunyemerera ko AFC M23 amaze kwigarura agace gaherereye mu misozi ya Rurambo, agace karimo imisozi miremire ya Uvira. Urambwira uti bizagezweho nyuma y'uko ingabo za leta zamaze gukora repli strategique mu gitondo cy'ejo kuwa gatandatu. Urambwira uti mu kibaya amakuru aravuga ko imirwano ikomeye iri kubera mu gace ka Kamonyi ugana Rubarika. Urambwira uti mu burengerazuba bw'aka gace ka Katogota n'imirwano yatangiye ku isa ya saa 10 za mu gitondo. Urambwira uti mu bice bya Kamanyura kugeza ubu amakuru aravuga ko kuva ku munsi w'ejo ku gitondo humvikanaga urusaku rw'imbunda, ari nako ibisasu bigenda bigwa mu muryi rwagati. Urambwira ngo kubu Kamanyura, Katogota, Rubarika hari kugenzurwa na AFC, mu gihe Ruvungi iri kugenda igenzurwa igice kimwe na FRDC n'ingabo z'u Burundi. Mu by'ukuri kugeza ubu kuba bice byinshi biri guhurira mu rujya n'uruza rwa buri ruhande rurwana n'urundi, abaturage ba societe civile bamerewe bate? Ese mu bice bya Rurambo, Cibitoki ho umwuko ari n'uwuhe? Bijyanye n'uko kuri ubu navuga ko u Burundi ku mupaka bugenzura amaze kwinjira umwanzi wabo. Navuga yuko situwasiyo ntabwo ibintu byoroshye cyane nko ku ruhande rwa societe civile ho nubwo budasanzwe, kuko urumva koko niba imirwano yakaze n'ibintambara yindi isura, ntabwo ibintu bikiri bya bindi, ibintu birakaze bikomeje guhindura isura ndetse kandi bikomeje gukomera cyane. Yego cyane kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bo baravuga bati twebwe gihari turaza gukora igishoboka cyose kugira ngo duhangane cyangwa se duhakane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. yego akurikije uburyo situwasiyo ihagaze urabona yuko ibintu bitoroshye na gato, ndetse kandi igisirikare cy'u Burundi cyo kiravuga yuko mu gihe gito cyangwa se kirekire cya hafi bagomba kwihorera ndetse kandi bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Yego, kugeza ubu Bwana Karemba Aimable biciye ku bizatangajwe ndetse n'ibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard, yatangaje amakuru akomeye nyuma y'uko kuwa gatanu ibisasu bibiri byarasiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biguye ahitwa Rugombo mu yahoze ari intara ya Cibitoki, bikica umwana w'imyaka 5. Aho rero ndebye ubutumwa bwatanzwe n'uyu Edouard, yagize ati ingamba zose zirakwiye mu kurinda abaturage. Mu by'ukuri kugeza ubu ni igice Burundi bwamaze gukora nyuma y'uko sharing yatangiye kugaragara mu gihugu kigenzurwa n'igisirikare cya General Prime Niyongabo. ingamba ziri gukorwa twahera kuri deployment cyane ziri gukorwa mu bice byinshi bitandukanye. Yego deployment rwose zakamejeje, za Cibitoke, imisozi ya za Kibuye, za Humbura, imisozi myinshi itandukanye itangatanze inkengero z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane iriya misozi ya za Rumonge, cyane cyane iriya misozi ya za
ya misozi yegereye hariya imisozi yegereye za Makamba, mu ntara Makamba, mu byerekezo byegereye hafi neza na za Nkuzo, by'umwihariko igihugu cyose uretse ibice byegereye inkengero z'igihugu cya Repubulika Demokarasi Kongo n'igihugu cy'u Burundi, igice cyose icyo ari cyo cyose mu gihugu cy'u Burundi bo baravuga ati M23 mu gihe twaba dukomeje kuyisubiza, mu gihe tugaragaje ingufu zacu, byanga bikunda birashoboka yuko ikora kuba yabanza no kutangatanga twagerageza kwishoza y'intambara mu buryo bweruye cyangwa bugaragara nk'uko nayo yamaze kwerura. Yego, intambara ikaba yakwimukira mu gihugu cyacu. Yego, Bwana Karemba Aimable urakoze cyane kuri update duhaye, ubwo tugushimire cyane. Nitwongera kugukenera turizera ko buze kuduha n'izindi update by'umwihariko kubikomeza kugenda bijyanye na operasiyo ikomeye M23 igaragara ko iri kwerekeza mu gisagara cya Uvira. Urakoze cyane Karemba Aimable. Yego, namwe murakoze cyane. Banywanyi rero reka dukomeze na page y'amakuru yacu, duhamagare indi mboni yacu iri mu bice zegereye neza Kamanyora, itubwire uko situwasiyo ihagaze, tubwire umwuka w'ibikomeje kugenda ndetse n'ibiri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Rero tubabwira ko kuri ubu ngubu urugamba rwo rurakomeje kandi rurakomeye, aho rero bizemezwa ndetse bikanavugwa ko M23 yasizoye nyuma y'uko bitangazwa ndetse bikanavugwa ko yafashe ibice byinshi, ikaba rero yanigarura ibikoresho bya gisirikare. Ngo ni Kaziba ni Rubarika, ariko nanone utibagiwe na za Rurambo n'ubundi muri iyo misozi ihengamiye muri Uvira. Uyu munsi rero abantu bakeneye kumenya ngo byagenze gute. Ni urugamba rwatangiye saa 11, amakuru rwa urugamba rwa rundi bavuga ngo ni urugamba nyine umugabo atatumaho umwana, urugamba rukaze mu by'ukuri, aho byaje gukomera mu masaa 4 saa 4 saa 5, aho M23 abahungu twita ngo ni wa makasike bamaze gusonga mbere neza, bamaze kugera muri aksi ya Ruvungi. Abarundi batangira guhunga kuko M23 n'urugamba yakoresheje imbunda iremereye bita BM, akaba ari imbunda n'ubundi irasa iteretse ku modoka. Ariko nanone nyuma y'uko abarundi bashakishije aho imbunda M23 iri, batangira kwirasa bayiharasinga, M23 iza gukoresha icyo bita tekinike imbunda irayimura. Ikintu cyabaye rero ni iki, nuko abarundi babonye ko abasirikare B23 bari kwadivansinga imbere, bahisemo kuvuga ngo reka ducogoze umuriro, aribwo barashe amabombe 8 mu by'ukuri aha mu mujyi Kamanyora, barasa mu baturage. Urako abantu bakomeretse, amazu yasenyutse, ibintu byadogereye, aho abantu bahunze nyine ntawo kujya bafite, aberekeye muri Plaine de la Ruzizi, aberekeye Ruhwa, ndetse n'abahunze bagana ahangaha za Bugarama. Wabonaga ko ibintu ari imberenge, naga ko ari urugamba mu by'ukuri. Ubona ko umurundi yakoze ibyo kuvuga ngo reka turase mu baturage, reka twangirize uyu mujyi wa Ruvungi, ubona ko uyu mujyi wa Kamanyora mu rwego rwo kwihorera ku byo intare za Sarambwe n'Amadubu zari zimaze kubakorera. Ariko nanone byaje gucogora mu masaa 10, ubona ko ikijyanye n'imbunda n'amaginga yangaya ndahangaha n'ubundi muri Sud Kivu, ubona ko urusaku rw'imbunda rwacecetse, ariko urugamba mu by'ukuri rwari imberenge my friend. Bwana Mutinuba, hari amakuru ari gusakara ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko aragenda avuga ko FARDC yaba yarashe ikiraro cya Kamanyora cyambuka kiva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihuza Kongo ndetse n'u Rwanda. Mu by'ukuri by'aya makuru ukuri guhari ni ukuye, kuko ku mbuga nkoranyambaga ari bamwe mu batifuriza akarere amahoro bavuga bari guserebura ngo ikiraro cyamaze gusenywa. Ukuri guhari ni ukuhe? Kubeshya no mu kanya tuvugana mvuye Kamanyora, ahubwo baje gutegereza video ya Kamanyora. None se noze Rusizi ya 3, none se naciye Ruhwa. Gusa wenda icyo abantu bamenya nuko nyine ibyo ibintu byinshi byo kuri YouTube bazarendo barabeshya. Nk'ejo bifotoreje muri aksi ya Gatogota hariya kuri Monima, bavuga ko abazarendo bahafashe umene kwa kuri bafata amafoto bakayahuza ari nka3 bakoresheje imbuga zeditinga nka CapCut, ugasanga babishizeho ukagira ngo ko bafashe kumbe batigeze bahagera.
bivuze uti kirahari, ibikorwa remezo nta kigeze cyangirika. ibyo byose birahari kandi M23 ishaka imijyi nibura ibiri ikomeye, Ginga muri Walikale, yego, ndetse nyine igafata itatu hubwo Kamituka nako ni Mwenga, Kamituka ndetse na Uvira, ubundi umurundi agataha nabi. kugeza ubu mu by'ukuri kuba iyi mirwano iri kuba, abaturage kare ku mbuga nkoranyambaga nabonaga hari abagerageza gushaka guhungira mu Rwanda, baje kwinjira mu Rwanda we muri ibyo bice, baje gusubira muri quartier zabo. Byarangiye gute bano baturage nabonaga ku mupaka bashaka guhunga? Binjiye mu Rwanda kuko hari nabo twaganirije bari mu Rwanda. Yego, kugeza ubu bakiriwe? Kugeza ubu bakiriwe kandi situation iri karume, ibintu bimeze neza ahangaha mu by'ukuri Bugarama haratuje, ariko hari ubwoba n'ubundi hari icyo bita ngo hari umwuka w'intambara. Kugeza ubu babacuruzi bacuruza amakara, inyanya ndetse n'abandi bakora ibindi bikorwa bitandukanye baracyari kwambuka ku mupaka bajya mu bucuruzi cyangwa bwamaze guhagarara? Umupaka wafunze mu masaha 8. Bivuze ko kuri ubu wafunze byo guhagarika akazi, wafunze ku mpamvu z'umutekano muke? Ntawemereye kujabuka. Ko hari ibiri kuvugwa ko hari abasirikare b'abarundi bari kwambuka hakurya bakajya mu Rugombo basubira iwabo. Mu by'ukuri by'aya makuru byo murabifite, ukuri guhari ni ukuhe bwana Mutino? Ibyo abasirikare b'abarundi bambutse 38 banyura ku mupaka wa Rugombo, ariko bambutse nabi kuko boza umugezi wa Ruhwa, boze Plaine de la umugezi wa Rusizi ya gatatu, wogana Ruhwa, bageze hakurya igishoda cy'u Burundi ubona ko cyamaze gushyira sentire ku mupaka wacyo, bashyize sentire ku mupaka wacyo, no kuvuga ngo hakurya y'umugezi wa Ruhwa igisirikare cy'u Burundi cyashyizeho sentire. Aba basirikare bo cyaje kubata mu mbuto, gita cyongera kibategera yihuse, kirabambutsa kirababwira ngo musubire ku mirongo y'urugamba, ariko bakakubwira ko ngo M23 imbunda batarabona n'amaso yabo. Ko hari bamwe mu bavuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko hari radar M23 akoreshaga abazarendo babigaruriye, ukuri guhari ni ukwe kuri ingingo bwana Jean Paul? Ni ukubeshya. Yego, reka tugushimire cyane bwana Mutino, bakubinda badukurikiye wababwira aho basanga wenda izindi update, nawe uri umunyamakuru wabigize umwuga. Baze kuri Kivu Iwacu Info ndetse no kuri Mwana Ndaki, niho ibiganiro byacu binyura, badukurikire badukunde. Izo video zose z'urugamba twamaze kuziteka. Urakoze cyane. Asante sana. Namwe murakoze banywanyi, reka rero duhamagare n'undi munyamakuru nawe ukurikirana cyane ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, atubwire uko ibintu bihagaze, atubwire ishusho y'ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, turebe uko situation ihagaze, turebe uko urugamba rumeze. Akaba rero nawe akurikirana cyane ibiri kugenda biba ndetse nibi kugenda biba, yitwa Rafiki, nawe rero akurikirana cyane iby'aya makuru. Reka tumuhamagare twumve ko atwitaba, tubwire byinshi ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda bivugwa, oro kugeza ubu ngubu bivugwa ndetse bikanatangazwa ko urugamba rukomeye rurakomeje ndetse ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Wenda mu gihe ataratwitaba, reka tubabwire iby'aya makuru mu gihe dutegereje ko aza ku murongo. Aho rero amakuru avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gushinjwa gutanga amatoni y'amasansu ku mutwe FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanyije urugamba rwo kurwanya umutwe wa AFC M23 mu duce duherereye mu kibaya cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Amakuru yizewe aremeza ko izi ntwaro n'amasasu za FDLR bigenewe gukoreshwa mu mirwano ikomeje gukara, aho ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi n'abarwanyi ba FDLR bakomeje kugenda barwana, bakomeje gukora operasiyo zikomeye. Ni mu nyemerero turebe ko Rafiki tumubona, atubwire ibikomeje kugenda biba, atubwire
uko ibintu bimeze, aduhe ishusho y'ibikomeje kugenda bigaragara, aho rero biri buze kuba byakomeza kugenda bimera ukundi. Yarambwiye rero ko kuri ubu ari kuboneka, imunyemerero tumuhamagare atubwire nawe uko bihagaze kuri situation iri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda ruba imberenge. Ibiro bikaba biri gutuma abaturage benshi bahunga, nk'uko bwana Jean Paul yaramaze kubitubwira, akatubwira ko urugamba rukomeye kandi rukomeje nk'uko bihagaze. Jean Paul, umeze neza rafiki? Meze neza cyane, ndashima Nyagasani. Yego, Imana ishimwe. Tugwamagaye turi mu makuru, twari tumaze kumva situation iri muri Side Kivu. Mutino batubwiye uko bimeze, turashaka kumenya situation iri mu majyaruguru kugeza ubu ngubu, naho tuzi kuri umwe mu banyamakuru bakomeye bakurikirana ibyamakuru. Wabanza ukanabwira abadukurikiye aho bashobora gukurikirana amakuru yawe utangaza, noneho ukinjira mu nkuru tubwira uko bihagaze. murakoze cyane ndetse n'abakunzi bacu. aho bashobora kutubona rero ni kuri Machachari Official. Winjiye ukandika Machachari Official uhita utubona vuba vuba. Tuherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho tuba turi ndetse ni naho dukorera nk'ibisanzwe. Ndumva rero wenda byibuze bishobora kuba ibyo bihagije wenda, ariko ndumva wenda ikibanze no kubwira abakunzi bacu ukuntu ibintu bimeze kugeza amagingo y'angaya. Yego, ndagira ngo tubwire kuko amakuru akomeje kugenda aza, hari abakwirakwiza ibihuha, ariko twe tuba tugwamagaye kugira ngo dutangaze amakuru ya nyayo biri kugenda biba. Yes, murakoze cyane. Ahangaha buriya twavuga ko muri aya masaha, kuko ni amasaha birumvikana ni ijoro, cyangwa se wenda biterwa n'ingengabihe y'udukurikiye, ashobora kuba wenda kuri we ari mu gitondo simbizi, ariko twebwe aho duherereye kugeza amagingo ya nuko bwiriwe cyangwa se uko byiriwe ni imirwano kuva ku munsi w'ejo bundi yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo. ahanini niyo wenda tugiye gusa nkaho dukomozaho, wenda n'abakunzi bacu nyine tuzajya tubararikira yuko tuzajya tuba rimwe na rimwe tuzajya tuganira tukababwira uko bimeze nk'abari kuri tele. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo bundi ndetse inakomeye yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo. Cyane cyane ni ibitero byabaye generalize byagabwe haba muri axe ya Ruvungi. ubwo iyo tuvuze Ruvungi rero tuba tuvuga Ruvungi, Katogota ndetse na Kamanyora, byose tukabishyira hamwe kuko iyo twaje hino muri Kamanyora ubwo tuba turi muri teritware ya Walungu, ariko iyo ugeze imbere gatoya ya Kamanyora ugeze Katogota uba umaze kwinjira muri teritware ya Uvira. ubwo aho ni muri Kivu y'Amajyepfo, usa neza n'uwegera umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo aho ngaho ndetse unasatira umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero ni imirwano mu by'ukuri imaze iminsi ibiri ndetse n'akaze cyane. Saho yaberaga gusa, wenda yaberaga no mu bindi bice. ubu ngubu rero wenda icyo twabwira abadukurikiye kugira ngo wenda birinde na za nkuru ziba zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, haba harimo n'ibinyoma byinshi. Amakuru yagiye acicikana avuga ati Kamanyora ati yafashwe kubera ko ku mupaka wa hariya Bugarama mu murenge wa Nzahaha hariya hafi ku mupaka w'u Rwanda kuri Kamanyora, kuko habonetse abaturage bagiye bahunga. wenda inkuru zagiye zitangwa bavuga ko wenda aho ngaho hamaze kwigarurirwa n'ingabo za leta, ariko suko bimeze. Icyatumye abaturage bo muri Kamanyora bagaragara berekera mu Rwanda, bahungira mu Rwanda, nuko hari ibisasu byaraswaga biturutse cyane muri plaine cyangwa mu kibaya cya Rusizi, biturutse aho bita za Ruberizi ndetse na Ruvungi, ari naho twavuga ko ingabo za AFC mu 23 umutwe wa 23 wari wamaze kugera, na n'ubu ngubu twavuga ko ariho uraye. Gusa icyaje kuba ikibazo gikomeye cyane nuko igihugu cy'u Burundi kimaze n'izi kigaragaza imbaraga nyinshi muri iyi ntambara, nacyo cyaje gufata imbunda kikazishyira mu gihugu cyabo. ubwo ndavuga aho bita za Kibitoki, bagatangira kurasa haba muri Kongo ndetse bakanarasa no mu gihugu ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko rero hari ibintu bitoroshye gatoya hagaragayemo ndetse no
gushotorana navuga ko igihugu cy'u Burundi cyashotoye navuga ko cyashotoye ibihugu bibiri kuba twumva neza babyumve cyashotoye Kongo kuko ubundi hariya ntabwo aribo bahagenzuraga ndetse gishotora n'igihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo wenda ntabwo turi abavugizi wenda b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cya Kongo ariko kandi ni ibyo twabonaga nk'ijisho ry'itangazamakuru so abantu batari bakeya ibyabo byangiritse cyane haba Kamanyora ndetse na Katogota bitewe n'imbunda zaharasaga ariko kandi hari n'abapfuye kuva ku munsi w'ejo hari abantu bagiye bapfa ndetse n'uyu munsi hari abapfuye kugeza amagingo yangaya wenda ripoti ya risasi n'amagiruri ntabwo twahita tuyitanga uyu mwanya wenda abari butwumve bumve ko ari urugamba rutoroshye ndetse bivugwa ko no muri aya masaha muri iri joro rwakomeje kugeza amagingo yangaya intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za AFC mu 23 zaraye ku biro bya polisi muri Ruvungi niho ziri ariko urumva no kuvuga ngo bo ntabwo bahunze atirari rero yagaragaye cyane kubera ibyateye panike n'izo mbunda zarasaga ziturutse kure zigasenya amago nuko nguko wenda iyo niyo wenda ni mu buryo wenda buhinahimye nibyo navuga byabereye hariya keretse niba twahava tuperekera no muri teritware ya Mwenga kuko naho ntabwo byari byoroshye yemwe no muri teritware ya Walikale ntabwo byari byoroshye bwana munyamakuru. Yego watubwira no muri Mwenga nawe ukatubwira situation hari kugira ngo badukurikiye babashe kumva amakuru azira ibihuha. Mwenga uzifashe gute Rafiki? Yes, turakoze cyane. Mwenga ni imwe nazo muri teritware 8 ni teritware 8 zigize ntabwo ari ni teritware 8 zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo iyo tuvuze wenda nko abadukurikira bari nko mu Rwanda nituvuga teritware bagiye babyumva wenda urugero nk'akarere ariko ntabwo biba bingana byumvikane kuko intara yo yitwa intara muri Kongo yemwe no mu Rwanda byose bikitwa intara mu buryo bwo wenda byo dushatse nko kugereranya igizwe rero ni intara ya Kivu y'Amajyepfo igizwe na teritware zigeze muri 8 ubwo hari teritware ya Ijwi hakaba teritware ya Karehe hakaba teritware ya Kabare hakaba teritware ya Mwenga hakaba teritware ya Fizi hakaba ndetse na teritware ya Warungu yemwe hakaba na Shapunda ndumva nizo ngizo nizo zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo. Intara ya Kivu y'Amajyepfo ni nini cyane kurusha intara ya Kivu y'Amajyaruguru ntabwo zingana byumvikane ko rero ni nini niyo mpamvu teritware ya Mwenga nayo ni imwe muri teritware zisa nkaho zikoze zinateye na neza ku bantu wenda bazi biriya bice ku babigezemo ifite imiterere myiza kabone nubwo kugeza amagingo yanga twavuga ko AFC mu 23 kuri teritware isa nkaho iri kugenzura bibiri bya gatatu byayo kuko sheferi eshatu nizo igenzura ubwo sheferi ubwo tushatse kuko kugereranya wenda n'imirenge kugira ngo bize guhura neza ko bizi kugenzura sheferi eshatu hanyuma izindi sheferi ebyiri zikaba ziri kugenzurwa n'igisirikare cya Kongo. Benshi bagiye bavuga ko teritware ya Mwenga cyangwa icyicaro cyayo cyafashwe ariko ubundi ntabwo kigeze gifatwa kuko hagiye habaho imbogamizi zikomeye cyane kuko ikiraro cyari cyahuzaga ibice byari byigaruriwe na AFC mu 23 cyaje gucibwa na coalition ndakeka wenda abagenda bakurikira amakuru y'ahanga muri Kongo barabyumvise. Ubwo rero ntabwo byari bisanzwe nubwo kamera z'abanyamakuru benshi bari bazirekeje hariya mu kibaya cya Rusizi ariko byaje kuba ngombwa ko hariya no muri Mwenga naho ntabwo byari byoroshye kuko icyagaragaye kidasanzwe nuko ingabo za leta cyangwa ingabo za FARDC zagaragaye zikubitirwa mu mujyi wa Kamituga. Iyi Kamituga ni imwe mu mijyi ikomeye cyane ndetse inacukurwamo amabuye y'agaciro bikaba byumvikanye rero yuko iyi Kamituga yahungiyemo ingabo za FARDC zahungaga hanyuma bakaza gutangirwa n'ingabo z'abarundi bakubitwaga nande Rafiki? bakubitwaga n'ingabo z'abarundi bakubitaga n'ingabo z'u Burundi kuko ubu ngubu arizo zagaragaye mu rugamba cyane zabatangiraga ndetse bikaba ngombwa yuko bakubitwa ariko kandi n'abaturage nabo bagafasha izo ngabo aho ni muri Kamituga. Ni ibintu mu by'ukuri bigaragara ko bitangaje kubona ingabo z'amahanga zihangara ingabo z'igihugu bakabakubita ngo nuko barimo barahunga urugamba. Ibi rero bikaba byatangaje abantu ndetse benshi bakabyibazaho byinshi. N'urugamba rero rusa nkaho ruri gusatira Mwenga centre cyangwa se icyicaro cya teritware ya Mwenga ariko kugeza amagingo bikigoranye kubera ko hakiri gukoreshwa imbaraga zo mu kirere cyane aho rero izi imbaraga zo mu kirere cyangwa Air Force zikunze kwibeshya kenshi ahubwo zikarasa
abo zari zigakwiriye gutabara nuko nabivuga. Hari uburyo n'ubundi n'uyu munsi byababayeho, barashe hanyuma barasa bamwe mu basirikare ba leta ndetse n'ingabo z'u Burundi, aribyo rero byatumye ingabo zihunga. So ubwo muri Mwenga nuko nk'uko bimeze, wenda tuze kuza kubigaruka mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha, ariko haraye panike hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe barimo barabuza abandi guhunga, abandi bakavuga bati mutureke twihungire. Nuko nguko biraye bwana munyamakuru. Naho kugeza ubu ko bivugwa ko no mu bice byo muri Nord Kivu, mu bice bya Warikare, Rubero ndetse n'ibindi bice bya Rucuru naho hashobora kuba hari ibiri kuba nyuma y'uko FDLR rihawe ibikoresho ndetse n'ibiribwa. Bihagaze gute muri Nord Kivu, Rafiki? Yes, muri Nord Kivu rero icyo dushobora kuvuga uyu munsi ni muri teritwari ya Masisi. Wenda ndasa nkaho nkomojeho, ni teritwari ihana imbibi na teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Masisi cyane cyane mu gace ko bita Gatori ndetse na Kazinga, no duce tubiri dukomeye cyane tumaze tutararangira nta cyumweru bibiri birarangira utu duce twigaruriwe na M23. Rero hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane ndetse byashakaga kwigarura utu duce nyuma y'uko ku munsi w'ejo, ndumva ni ku munsi w'ejo, niba atari ejo bundi, ndumva ni ejo bundi kubera ko ubu burije, ni ejo bundi niho habereye inama yahuzaga imitwe yose ya Wazalendo baganira ngo ukuntu bagaba ibitero bakareba ko turiya duce twakwigarurirwa, dore ko twari dufite agaciro gakomeye cyane, ariko dusa nkaho twagaragazaga ko teritwari ya Masisi yuko bakiyifiteho. Rero ni ibitero byaje gusubizwa inyuma kandi bikaba bivugwa ko byagabwe n'abajenero bishyizeho, cyangwa abajenerali bakunze kwita ngo ni abajenerali autoproclame, barimo uwitwa Generali Mutayomba ndetse n'uwitwa Generali Kigingi. Aba ni aba autoproclame, nibo bagiye bihereza ayo mapeti bakaniyita abajenerali, nibo bagabye icyo gitero, ariko ibitero biza gusubizwa inyuma. Aho ngaho akaba ari muri teritwari ya Masisi. Ariko twinjiye gatoya tukajya muri teritwari ya Warikare, duse n'abakomeza tujye hirya hafi y'aho bita Ipinga, akaba ari muri groupema ya Kisimba, ariko imwe lokalite. Ubwo lokalite tugereranyije twabyita, wenda sinzi niba twabyita nk'umudugudu cyangwa se akagari mu ubwo buryo. Iyi lokalite ya Banakindi habereye naho imirwano ikomeye cyane kubera ko hari umusozi umaze iminsi ufitwe na M23. So biragaragara ko ibitero byose byabaye generalize kugira ngo barebe niba hari ibice bakwigarurira, kubera ko bamaze iminsi ibice byinshi barabyambuwe. Navuga ko rero kugeza amagingo aya nta kigeze kibahira ahangaha muri teritwari ya Warikare, yemwe no muri teritwari ya Masisi. Gusa aho benshi barebaga hari muri Kivu y'Amajyepfo, niyo mpamvu benshi batanamenye ko no mu zindi teritwari zigiye zitandukanye haberaga imirwano. Gusa imirwano yabereye mu bice byose by'imirongo y'urugamba, hose humvikanye urusaku rw'amasasu y'umunyamakuru. Yego, naho igomaho ni amahoro n'ahandi za Sake Bambira ukomeza ugana muri ibyo bice bya Masisi? Igoma niho turi hameze neza cyane, nta kibazo gihari kugeza amagingo aya ngaya. Ibyo ngibyo ibyitwa n'intambara bwana munyamakuru basa nkaho banamaze no kubyibagirwa, nabo babyumva mu makuru nk'uko tuba tubivuga. Basa nkaho tumva yuko n'intambara yabayeho, haba muri Goma gukomeza Sake n'ahandi. Gusa wenda hafi yaho hashobora kumvikana urusaku rw'amasasu ni muri Parike Nationale ya Virunga, ariko ubu ngubu hamaze iminsi hari gukorwa operasiyo atandukanye. Ubu ntabwo baheruka kugaba ibitero, uretse ibijyanye n'ubujura wenda bishobora gukorwa mu by'ubujura bisanzwe. Ibyo ngibyo burya ni ibintu biba bisanzwe, abajura babandi bakihishe mu mago wenda bakiba, ariko ahanini nabyo byanamaze no gukemuka, ntabwo bikibaho. Aho navuga hafi wenda haba hari urugamba ni muri teritwari ya Karehe, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, kuko Karehe buriya uba uturutse iyo Sake ugakomeza ukagera Bweramana, ukarenga Bweramana ukagenda ukagera za Nyabibwe ukomeza, kuko iyo ugeze Minova deja uba ugeze muri Karehe. Iyo ugeze muri centre ya Minova ugeze muri Karehe. Muri Karehe rero hari ibice byegera parike ya Kahuzi-Biega, Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Iyo parike rero akaba ikunze kuko ibamo interahamwe cyane zagiyemo zahungiyemo ziturutse muri Warikare, yemwe no ahangaha muri Parike Nationale ya Virunga bakunze kugaba ibitero. Gusa amakuru arambwira ko mu gace ko muri groupema bita Mubugu
grupema ya Mubugu ariho haje kumvikana urusaku rw'amasasu, naho ni muri direction mu cyerekezo cya Bunyakiri. Bunyakiri rero kugeza amagingo yangaya werekeza aho akaba ari ahantu kugeza ubu hakiri ibyicaro bikomeye cyane by'intera hamwe n'ubu ngubu zikaba zikirimo. Gusa AFC 23 irimo irapersa cyangwa irimo iracengera yinjira muri iyo parike kugira ngo irebe niba yabegeza kure kugira ngo abaturage baba ba Kabare baba ba Karehe babone umutekano. So nuko nguko situation zimeze nk'amwe. Yego bwana Rafiki, hari ikibazo maze iminsi nibaza ariko sinayigeze mbona wampa ubusobanuro buhari. Ese abasirikare b'u Burundi baba bari no muri Nord Kivu cyangwa bari muri operation muri Sud Kivu gusa? Urakoze cyane. Abasirikare b'Abarundi na abasirikare bamaze kwitwa cyangwa se bamaze guhabwa navuga bamaze guhabwa uburenganzira bwo kopera barabitangiye. Ubundi baje ku batabizi batangiye ntabwo baje muri iriya bise coopération bilatérale cyangwa se ubwumvikane bw'ibihugu byombi. Ku batabizi niko babyumva, ariko ubundi abasirikare b'Abarundi batangiye mbere ndetse n'ahitwa za Mushaki n'izo za Sake zitarafatwa, kuko bazanye n'ingabo zitwaga East African Region Force cyangwa ingabo z'akarere, ndakeka abantu barabyibuka, zizana n'ingabo za Uganda, ingabo za Kenya, yemwe Tanzania ntiyabonetsemo, n'ingabo za Sudani y'Epfo. Hanyuma ingabo z'u Burundi zo zaje igihe abandi batashye, zo ntabwo zigeze zitaha. Zagize uruhare rukomeye cyane rero mu bwicanyi bwakorewe abaturage, zagize uruhare rukomeye cyane mu itwikwa ry'amazu y'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo birazwi cyane nk'aho yitwa ku Nturo. Ntekereza ko abantu babizi ndetse biri no mu mateka, benshi bafite n'amavideo aracyahari. Ni ingabo z'Abarundi zabikoze. Birazwi rero kuva icyo gihe ntabwo zigeze zitaha, ahubwo zo zarahagumye kubera ko n'ubundi zakoranaga bya hafi n'intera hamwe ndetse bagakorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na za Wazalendo. Ibyo birazwi byarabaye. Ubu ngubu rero kugeza ubu ntaho ingabo z'u Burundi twavuga ko zitari, gusa ku bwinshi bwabo kuko bakorana cyane ndetse bahuje, kavuga ko bari muri Kivu y'Amajyepfo, ariko no muri Walikare haracyarimo effective wenda nkeya ihari. Gusa hari effective tuzi yakoreraga y'abasirikare babo bataliyani yakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Grand Nord aho bita za Rubero. Baje kuhava batorotse bafatirwa Ipinga, hanyuma igisirikare cy'u Burundi kiza kubahigisha yuko batwara bakabafunga. Yari batayo yose yari iturutse iyo ngiyo muri Grand Nord. Nta ngabo z'u Burundi zikiri iyo Grand Nord. Tuvuze Grand Nord ubwo tuba tuvuga Rubero ndetse na Beni uzamuka, ariko muri Petit Nord ariyo Walikare baracyahari. Ni bake cyane, yego ntabwo ushobora kubamenya kuko bavuga ururimi rumwe n'intera hamwe, bamaze kwambara umwambaro wa FDL. Barahari, ni bake cyane ariko barahari bwana munyamakuru. Yego tugenda tugana ku musozo Rafiki, ndagira ngo n'ubundi usanzwe ukurikirana ibyamakuru mfashe gusesengura. Ibi ni ibiri kuba mu gihe habura amasaha make Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinywa amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari Son Excellence Kisekedi, hari His Excellency Paul Kagame, hari Son Excellence Evariste Ndayishimiye, hari His Excellency Dr. William Ruto ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye, ndetse na Donald Trump arabahari. Turitega iki mu gihe abanyapolitike ndetse n'abadiplomate bari muri gahunda zo kurangiza ibibazo, ariko n'ubundi intambara ikaba ikomeje kugenda iba? Mu mboni zawe ubona twakitega iki? Icyo dushobora kwitegura koze cyane kuri iki kibazo, benshi bashobora kuba bafite kubyibaza ndetse biri no kwandikwa cyane, ariko twebwe amakuru dufite, twebwe tuganira ndetse na bamwe mu bayobozi bari hafi ba AFC 23, iriya ni ibiganiro ndetse n'amasezerano ahuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru dufite kugeza amagingo ya ndetse mu by'ukuri atari ivumbi, aravuga ko AFC 23 biriya biri kubera i Washington bitabareba na gato, ahubwo barebwa n'amasezerano ya Doha. Ariko tugiye kugerageza gusa nkaho tubihuza kugira ngo byumvikane. Baravuga ko bo
barebwa n'aya Doha ariko ya Washington ari ay'ibihugu bibiri kandi aba AFC 23 bakaba ari abakongomani bakaba ntaho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo nibwo busobanuro bwa AFC no Rwanda ndetse nk'uko rwagiye rubigaragaza rukavuga ko ibya AFC ari ibya AFC nk'abakongomani ku giti cyabo barwanira uburenganzira bwabo, hanyuma u Rwanda narwo rukaba rufite ibyarwo birureba cyane cyane nk'umutwe wa FDLR ukorera mu mashyamba ya Kongo. Ubu ngubu ukaba waramaze kugera no muri Bujumbura, bakavuga ko ikibababaje ahanini ari icyo ngicyo cyo kuba babapangira kubatera. Rero iyo tugerageje gusa nkaho tubihuza cyane cyane ko u Rwanda ruhora rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 ariko rukabihakana rukabitera utwatsi, ndetse na M23 ntiyahwemye kuvuga ko nta gihugu na kimwe kibashyigikira uretse kuba bo ubwabo barwanira uburenganzira bwabo, kandi nkatwe duhari natwe tukabona ari uko kuri guhari kandi ari uko nguko dushobora kubivuga. So navuga ko rero kuba bari abayobozi bose berekeje muri biriya bice bari buze gusinya amasezerano yabo, hanyuma Tshisekedi akaba ari buze gushyiramo ibintu bishobora gusa nkaho biza kugorana. Hari ijambo rimwe ryagoranye kumvikana, turimo turihuta cyane abantu baze kutwihanganira, ryitwa ubwirinzi. U Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. So Kinshasa rero iyo interpretation bo bakoresha ingamba z'ubwirinzi zo bazita ngo gukura ingabo zabo muri Kongo. Ibyo bintu rero ni amagambo abiri usanga habanye bitajya bihura na gatoya n'iyo bemeranye nije, bakavuga ngo bagiye gusinya iryo jambo rijya risigara mu by'ukuri rikaba n'amasezerano akaba insigara cyicaro. Sinzi niba ari uko mushobora kubivuga. So baragenda basinye kandi bishobora kuza gukunda cyane cyane ko bahageze, ariko ku bijyanye no kubahiriza cyane cyane nkomoza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyitwa kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC 23 n'amadisikuru de hene. Ntabwo disikuru de hene ubwo ni amagambo y'inzangano cyangwa amagambo ashishikariza avuga ko u Rwanda abanyarwanda ari babi, igihugu cy'u Rwanda aricyo kibatera ibintu nk'ibyo. So bashobora kuza kwemera gusinya, bagasinya interpretation iri literere igaragarira ku mpapuro, ariko interpretation literare bya bindi wenda bo ubwabo biyumvamo bikaza kurangira ntacyo bimaze. So kuri AFC rero iri ku rugamba hanga mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko bo nta kibangaje kuri ayo masezerano, ibibareba ari amasezerano ya Doha, nuko bagiye basinya nabo ubwabo ukabona nta na kimwe kigeze cyubahiriza bwa munyamakuru. Urabona ko biriya bintu navuga ko ari ibintu byo kubafata umwanya, nta na kimwe gishobora kuzashyirwa mu bikorwa. Yego, reka tugushimire cyane bwana Rafiki, urakoze cyane kuba utugejejeho amakuru y'ibiri kuba actuality. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi n'abakunzi bacu bose ndabashimiye cyane, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere. Tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.